Mbere yuko dutangira reka twumve amagambo umukuru w'igihugu yavugiye mu nama ya ISCO. Too long, our security has been treated as a burden to be managed by others, with minimal input from us and often without the benefit of our context. Aya ni amwe mu magambo umukuru w'igihugu yavuze kuri uyu wa mbere turuze kugarukaho. Mu Rwanda hamuritswe uruganda rukora intwaro. Rumaze igihe rukora ndetse rukora ibikoresho bya gisirikari byifashishwa mu mutekano. Byamuritswe mu nama ya ISCO mpuzamahanga y'umutekano yabereye muri Afurika. Muri izo ntwaro harimo imbunda nini ndetse n'intoya zikorerwa i Kigali mu Rwanda. Urwo ruganda rwitwa Remco. Mu magambo arambuye ni Rwanda Engineering and Manufacturing Corporation. Rukaba rukora ibikoresho by'ingabo z'u Rwanda RDF. Izindi ntego rufite harimo no gufasha ibihugu by'inshuti kubona ibikoresho bya gisirikare. Uru ruganda Remco ruri mu karere ka Gasabo mu cyanya cy'inganda cya Kigali. Uru ruganda rukora intwaro z'ingabo zirwanira ku butaka. Izikoreshwa n'umutwe w'ingabo zihariye, ibikoresho byo guhangana n'iterabwoba ndetse n'ibikoresho byo guhagarika imyivumbagatanyo. Remco ikora ibikoresho bya gisirikare ku bufatanye n'uruganda rukora intwaro rwa Israeli IWI, ndetse zemewe no gukoreshwa ku rugamba. Zikaba ziri gukoreshwa n'ingabo z'u Rwanda ndetse na Israeli. Zimwe mu mbunda zikorerwa mu Rwanda harimo iyo bita masotera, mu ndimi z'amahanga yitwa pistol, ndetse n'imbunda nini zirasa muri metero 500. Izi zirimo ARAD5 ndetse na 300 BKL. Harimo n'izikoreshwa na ba mudahushwa zishobora kurasa muri metero 800. N'iziri mu bwoko bwa machine gun Negev URMG. Ndetse hakorerwa n'indebakure zifashishwa nijoro night vision sight. Byinshi mu bice bigize izi mbunda zikorerwa mu Rwanda uretse nk'amasasu, ububiko bwayo, magazine na lens bitumizwa hanze y'igihugu. Uretse intwaro zikorerwa mu Rwanda zamuritswe, hari n'izindi zamuritswe harimo izigezweho zikorerwa mu Misiri ndetse na Turkiya. Yari BV Media TV. HIK Vision. Muri HIK Vision Rwanda CCTV Security System Installation Tubafitiye kamera z'ubwoko bwose, harimo Wi-Fi 4G kamera zikoze mu bwoko bw'itara. Izo kamera zigufasha ku buryo abantu batatahura yuko ari kamera kuko ziba zikoze mu bwoko bw'itara. Dufite na kamera duhuza na phone ku buryo aho waba uri hose ucunga umutekano w'abawe ndetse n'ibyawe. Tubafitiye kamera za waterproof IP66, aho idakangwa n'ikirere kibi, izuba rikabije ndetse n'urubura. By'umwihariko tubafitiye amakamera ajyamo memory card ku buryo amashusho utabashije kubona uri ku kazi uyabona bitakugoye. Na kamera zifite speaker ku buryo aho waba uri hose ushobora kuvugana n'abawe, abo ku kazi mutari kumwe. Y'akarusho tubafitiye promotion, tubakorera installation kuri make. Dukorera munsi gato yo kwa Makuza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero ziri muri screen yawe cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp.